kubagambira. Margaret Rebyambo yahayo kaburuko byabari umurizo mukuru amukuru gwo kuja kuzico cha Mariamu abo bisaba Deacon Bwanombe omukuru gwayebemberamu Reverend Canon Dennis Amwine Kizinduka saba Deacon Wanombe gwakorerwa akanisa ya St Andrews Nombe kangwetabamo enkweje abantu omur nabebembezi Ngo kupeteka muna nisuja ngo kuna tukugambura aho kubekumu Neturango munywano omuntu amukunda yo munywano wabo mukunze ibintu byose butome koraki uru omwana kobyaha embagare byaha musagaza byaha umushija muto namnongi babachi bato butone korra bukuru Ombutumwa bwe Reverend Canon Kizinduka yahiga abakristayo okuruga abyensi na munonga cyaye kumukwetenga bongere kubikwasa mu kamarahanga kandi bijuke ngo bine kushomesa n'abana babo mwe n'abana bari bazakuza amashomero shaba bagende bateho umutuma bashome nyensya babase kuhagera n'ingashi gukora kanisa no gukora amakagabo kano kubasa buri umukristo buri umukristayo buri umusiramu ahori icyo kubanza cyabyona reba umunshaho yawe kweri kwingana obeneho watwara umwana wawe kushomera ayishomerero twaza akanisa ya St John Nyakabare omur Chinon akidikonara oburebezi n'inkore uko bajaguza nabo eco cya Mariamu arengoro burisa omukorogo gwagwebembiremo abebembezi ba Mothers Union kuruga omumakanisa nka All Saints Rugando Nyamikanje na St John Nyakabare Church of Uganda Reverend Francis Muyambi obakwatanise n'abavurize b'amakanisaga tubaburaho okwatiraho aba Mothers Union okutebekanisa ebyona ababizi umuntu y'umuguzi n'umwahure biniwa ari ntwaro ngaga iryo naryo yabakafati ibanga tukabwire na hati nza kumuza mpaka bakarwampareza abukire bakarwamparite nitwenka government tuyo twenda kugezaho kugira ngo tubaherezo buherezo obwe bwatenenguto n'amashomero naki ikizimbe cyitu no kireba kigwireho tuyo tekateka kugira ngo turonenka fundraising nitwenka government yo tuyambe habantu ibintu byona tutebekanisa igishero cya Mariamu cyo burisa ubwa Nyakabare twatasya abakazi mushanju abargomburisa bwitu abasheja nabo nimbasima abeja kubangira abakazi nabo twajyana wa mukoro kubakuru bateiza nabwo amani gakabegara make nyongera kusima kandi staff yanje ya St John Nyakabare Parish nabo baburizi batuberireho aba Mothers Union nkoko mukumanya ngo ekanisa ningabaramizo gona urukizi rwemerera abakazi rero abashija nito tukurataho abagenyi bizoba barwo mu kanisa ya St James Cathedral aho murembo rwambarara awa TV West ndi Senyomo Gideon na Abdul Karim Sengendo.